Kada smo na naš WordPress sajt instalirali premium dodatak za GeneratePress temu, prva stvar koju treba da uradimo jeste da aktiviramo taj dodatak. Treba da se ulogujemo u naš nalog na GeneratePress sajtu gdje smo kupili ovaj premium dodatak i da tamo iskopiramo kod za aktivaciju. Zatim idemo ovdje na Appearance, pa ovdje na GeneratePress i sada u ovo polje treba da nalepimo taj kod koji smo iskopirali. Taj kod se tamo zove License Key, odnosno ključ za licencu. I ovdje možemo da štikliramo ovu opciju ako želimo da dobijemo i takozvane beta update-ove, oni koji su tek nastali. I kliknemo ovdje na Update Key. I sada ovdje piše da je licenca uspešno aktivirana. I sada možemo da koristimo GeneratePress Premium WordPress temu na našem WordPress sajtu. Sada ovdje kada scrollujemo dole treba da uradimo osnovna podešavanja, odnosno da aktiviramo one opcije koje želimo da imamo u GeneratePress WordPress temi. Prva stvar su pozadine i to treba da kliknemo ovdje da aktiviramo tu opciju. Zatim opcije za uređivanje bloga i tu kliknemo i aktiviramo i tu opciju. Copyrights također aktiviramo da bismo mogli da uređujemo footer na našem sajtu. Disable Elements također aktiviramo. Ova opcija služi da na svakoj stranici ili blog postu možemo da odredimo da se ne vidi naslov te stranice ili tog blog posta, da se ne vidi header, footer, istaknuta slika i tako dalje. Sada imamo opciju elementi i to je opcija za napredne korisnike. Pomoću ove opcije mogu da se postignu razne funkcije na sajtu, ali je to dosta komplikovano. Za početak ti ova opcija nije potrebna, a kasnije ako želiš da koristiš te elemente, onda se vratiš ovdje i aktiviraš tu opciju. Meni plus možemo ovdje da kliknemo i da aktiviramo, to su opcije za uređivanje menija na našem sajtu. Ova opcija Secondary Navigation nam nije potrebna, možemo da aktiviramo ako imamo na primjer WooCommerce, pa onda u onim podmenijima možemo da postavljamo razne opcije. Zatim imamo ovu opciju Site Library, to je biblioteka sa gotovim sajtovima koje možemo da postavimo na naš WordPress sajt jednim klikom. Ta biblioteka može da se vidi kada se ode na sajt generatepress.com i ovdje se klikne na Site Library. Zatim scrollujemo dole i ovdje su ti šabloni za gotove sajtove. Evo recimo za najobičniji blog imamo ovu opciju Marketar i kada kliknemo ovdje na Preview vidimo kako izgleda taj sajt. Dakle ima ovaj header, kao naslovna strana su postavljeni blog postovi. Kada kliknemo ovdje na Read More vidimo kako izgleda taj blog post i ovdje sa strane ima ovaj sidebar. Ovdje kada kliknemo na X vraćamo se nazad i možemo da vidimo te šablone koje možemo da postavimo jednim klikom i da ovako izgleda naš sajt, a da zatim uređujemo sam sadržaj sajta, da menjamo tekstove, slike, linkove i tako dalje. Ovo izgleda veoma atraktivno i na prvi pogled čini se da je to prava stvar da samo jednim klikom napravimo naš sajt. Međutim, ta opcija nije baš toliko dobra zato što ovi šabloni su napravljeni tako da ipak usporavaju naš sajt. Zato je bolje da sajt pravimo sami iz početka. Iako ovdje imamo zaista veliki izbor za postavljanje našeg sajta. Naravno, to je stvar ličnog izbora, svako može da izabere ono što želi, ali moja preporuka je da se ne koriste ovi šabloni. Dakle, da se vratimo ovdje, ako želiš da instaliraš neki od ovih šablona, onda prvo treba da aktiviraš ovu opciju Site Library i onda može da se ubaci neke od ovih šablona koje smo vidjeli i da se na taj način postavi ceo sajt jednim klikom. Sljedeća opcija ovdje koju treba da aktiviramo je Spacing, da bismo mogli da uređujemo razmake na našem sajtu. Iako na sajtu imamo instaliran WooCommerce plugin, onda treba da aktiviramo ovu opciju za WooCommerce. I to su ta osnovna podešavanja, odnosno aktiviranja ovih osnovnih stvari u GeneratePress temi. Ovdje gore desno imamo opciju dokumentacije i kada kliknemo na to dugme, ono nas vodi na sajt GeneratePress i ovdje imamo objašnjenja za razne stvari koje su nam potrebne. Ovdje su ti odgovori podeljeni po raznim kategorijama, na primjer ako kliknemo ovdje na Pro moduli, ovo su opcije koje važe za ovu premium verziju i za mogućnosti koje imamo u okviru te verzije. I recimo kada kliknemo na ovo Copyright, imamo ovaj tekst i kada kliknemo tu, ovdje nam pokazuje kako uređujemo taj tekst koji se pojavljuje dole u footeru našeg sajta. Dakle, to je sve ovdje opcija dokumentacije. Drugo dugme ovdje support, odnosno podrška, i kada kliknemo na to dugme, otvara se GeneratePress sajt, treba da se ulogujemo na naš nalog i da onda pošaljemo tiket podršci
ako želimo da reše neki naš problem, a pre toga ovde imamo pitanja koje su postavljali prethodni korisnici i možda možemo i ovde da nađemo odgovor na neko naše pitanje koje nas muči. I ovde, kao što vidite, ima čak 4000 stranica sa pitanjima koje su ljudi postavljali tokom ovih godina. I verovatno i tu možemo da nađemo odgovor na ono što nama treba. A ovde u polju za pretragu možemo da ukucamo ono što nas zanima, da kliknemo na search i onda će se ovde pojaviti pitanja koje su postavljena u vezi sa tom temom koju smo uneli u polju za pretragu. Kada scrollujemo ovu stranicu, sledeći blok je kastimizacija, odnosno uređivanje samog sajta. Zatim imamo ovde opciju da importujemo ili eksportujemo neke parametre za uređivanje sajta koje smo već pripremili i na kraju imamo dugme reset da sve vratimo na prvobitno stanje. Ono što je nama potrebno jeste ova kastimizacija, odnosno uređivanje samog sajta. I da to ne bismo radili ovde, to uređivanje sajta se radi pod ovom opcijom Appearance Customize. I kada kliknemo tu na Customize, otvara se naslovna stranica sajta i ovde su opcije za uređivanje sajta. I pomoću ovih opcija uređujemo sve osnovne funkcije na sajtu. Dakle, po defaultu se ovde otvara naslovna stranica, ali možemo i ovde da kliknemo recimo na neki blog post i otvorit će se taj blog post i ovde isto kada uređujemo ove stvari možemo da vidimo kako će to da izgleda na tom pojedinačnom blog postu ili na nekoj stranici. Dakle, bitno je da zapamtimo da se uređivanje teme radi tako što se ovde ode na dashboard, stavi se kursor na Appearance i klikne se na ovo Customize. I onda se otvara naslovna stranica sajta koju uređujemo preko ovih opcija sa leve strane. I tako se u principu uređuje svaka WordPress tema, ne samo GeneratePress. Dakle, svaka WordPress tema se uređuje na ovaj način, s tim da svaka WordPress tema ovde ima različite opcije za uređivanje same teme.